Iya kotoman nasuae wae ipella iya panarede wae nareko nadapi si ratu daraja. Jadi ya komeki parede wae tau usahakan panasnya itu sampai 100 derajat. Makotoro iya na kampon na palan robasyo komega. Siaga palana basye ko itu nui na pawan di macolo. Yase pitu na wae ulawange makoto. Makomatiro atie iya komelo ipabatu tepakna pitu pulo si disabbu ibaca. Iya rupa penelitian para ulama. Deto na meta. Iya ko makanja ibate tabace ruwajas si tengah. Iya. Iya ko makanja ibate baca. Karena detona si polosomnya itu lebih. Iya. Itu. Iya, tapi dibaca kalimat la ilaha illallah. Iya rupa koli-koli gang ke 71.000 kali. Maka dia itu pandita malalengi. Betu ati ku iya tu ibaca. Pada rona besi maka da macolo ni ko nadapi sekor. Maka da kasyaf dalam ilmu tariqah itu. Jadi angka kama atau matoku melo coba-cobai apa pura patu betu cicang ina riasang sikir tidak